Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. Pini Banghati nearly Pini 15 August 78 years ke choklo. Tasila bang so vlog sinang tu mana paklang ponci. Adim lage Karbirong Sopi Dipu Gob Boys Patua Klam along si Dipu ke Kapalondon alir along gipidon. Tasiko an alir alon do mako an muluk do manili labang so vlog sinang paklang pola penili vlogs panang litum. Please pen like, share, comment, subscribe po sining telo to tang tenan teman. Napaklang po ni po nalang daw ni Bomoy. To deha. Finally guys, yun non Independence Day 15 August Kapalon along pali dunyi pansi dam Bomoy ko lang lika. Ang lang ning Bomoy day kadawi handa. Lang duning Bomoy day dukwet ha untuk jawab pale pa di maklong ah. Linsipi Bonchimili alai pastami kuan album kichuni paju pampagapon tangke non bangke ison ke practice apheke guitarist Rachuni Jumoy na alahin pe Vande Mataram ko alun labanso alun atun pensi alali gitar teke kun kardeng ponpon masih mana bangke? Let us all rise up and welcome them with a big round of applause. Katu pabita may perfect pen alam na tumakan laga pini indeng chok sukebro nerkep. Marat sa din kalongan ni katulon along. Nangatong dun lapen kapor ng chipipot alam na tumakan choro ighurnang at Secretary Richard F. Ighurnang. Ilitin mo Guardian of Autonomous Council, Honorable CM Sir Dr. Kulibang Rongham, along with our respected District Commissioner Madam Srimati Nirala Pangchupi. Oi, punat, naman na ko. Napunat, naman na. Pwede ko pipiyo. Ito last.
Harum